President Museveni elizoba yazo mu district ya Kasese okurondayo obushagiki kandi ogu yabayineyo abantu abatari bamwe na bamwe abari mu speaker w'ishenjero lihanga Right Honorable Anita Among, omuhwezi we Right Honorable Thomas Tayebwa abebembeza abandi otireho na nabo abakwasire ebendera okurugo mu mashaza agatari gamwe na gamwe mu district ya Kasese otireho na municipality ya Kasese kandi President Museveni yayachirwa omukitinisa. Babali aha rukungano rwa President Museveni okuronda obushagiki Mbahimba James ori chairman w'ekibine kya NRM omuri Kasese yagamba aha bintu bimwe ebikozwe government ya NRM aho yagira ngo ekintu kija kubayamba aha kureba ngo ekibina kyatunga obururu bwingi. The people of Kasese are proud of you for your visionary leadership that has seen Kasese develop. And this is total noticeable progress. Ogu yayongera yagamana na habizibu ebari kuvugana nka district ebirimu omuringo ogw'abantu abari kutura omu kampu emuri Muhocha ahamwe na n'emihondano y'ebyamataka eriyo mu myanya etari emwe n'emwe. We have unresolved conflicts on land in the areas of Rehingo, Ngoko, Kabukero, and many others. Honorable Sowedi Kitanywa wa Busongora North yagamba okuba kwetenga okutunga obushagiki omukubasa kutungura omutindo gw'ebyamagara na mnonga amarwariro kwenda ngu abantu babase kubaho kurungi. Eshawombora esiriye wayi Busongora North Estawit Health Center 3. For example mwakabwa inde Ewombora eye Mubuku Town Council simole Health Center 3 Town Council eye Maribachanya simole Health Center 3 Rugenda Bara simole Health Center 3 ikinamukangania indi omubiri owa member of parliament. Omukugarukamu President Museveni yaikiriza ngo hariho ebintu ebyabantu bagamba ebyinekoraho bitu yagira ngo projects nyinjo muri Kasese ezitahwire nabo kugira ngo baturani basindika abantu abatari kubasa kubajecera kurungi aborobaju orukhabura government bakalemwa okubasa kubashakira. Kugenda chikoro kugenda bwera chikarukora basisikazi tugenda karikamu kurukora hata enze kudayete ikope chikoro marele bwera mfakolayo chokaya masana elpaka etakaka saya konayo oruguto rwa Kasese no kugenda kirembe timaha kubiti na tukozere kurara sisikazi tugarikamu kurukora. Ogu yahamiza abantu abakasese ngo government eyehireyo okureba ngo yakora ibintu byentunguka omwanya ogu. President Museveni yagamba ibintu byentunguka ari kugira ngo harimo amashanyarazi okukora standard gauge railway otireho no kureba ngo babasa kutaho ekishayi kandi bakitungura rero ebyo burambuzi byaza higuru omyaka 5 iratandike. Omumanyoro harimo umudo omwebyo eshomuda amasanyalazi esimu esosimu amaizi amaetse egali omwika egali y'omuki ebishayi byenyonyi kubaza ebishayi byenyonyi byona biyumu. Harukungano ru President Museveni yayachira abantigana abargombi bina ebikwakanisa government okuzo mu NRM ekiri koreka okweyongera ko bushagiki omucangeki bwanyima President yaza mu district ya Bunyangabu aho yagira orukungano rundi kandi izoberi yanyensha kare naza kuzo mu districts ezirimo bundi bujo ahamwe na Ntoroko amakraga gasha kwa Mate Isaac ahabwa tayari West omuri Kasese.